Abdukadirov, Kyrgyz Republic. Qanat Mirzabekov. Assistant referee number 1, Mr. Kanat Mirsabekov, Nurali Abdunabiyev. Kyrgyz Republic. Assistant referee number 2, Mr. Nurali Abdunabiyev, Kyrgyz Republic. The fourth official, Mr. Zayniddin Alimov, Kyrgyz Republic. Ham qabul qilib oladi. Video assistant referee, Mr. Gulmurodi Sadullah, Tajikistan. And assistant video assistant referee, Mr. Ismoil Nuraliyev, Tajikistan. Xo'p, demak endi individual sovrinlar ham topshiriladi egalariga. Shu jarayonni ham o'tkazib olamiz.